इतिहास हंगतने येंगलुबदा तुंगदा थोकदबसिंग मिटमांगदा संसंग उरकले ngasi thamoi gi paudam oriba article asibu ibirakba Romendrajit Moirangcha mioi bagi ahan basajat naina chawkhalakba civilization asi Christ gi mamang sahi chahum gi mamangda Iraq Iran Egypt aduga chahi lisingani ga chamga gi matamdana Afghanistan Pakistan aduga chahi lisinga ga chamga gi matamdana China da amadi chahi lisinga ga chani gi matamdana Mexico asumna mathang mathang lakhi ngallingai matam prehistory da mioi bana nungai ga taba mafam thiduna punna leiminarami pulap uhoi wahai thiduna chaminai sa tan basu punna chatminai karigumba sa pharak labasu yenaraga punna chaminai usieki mong da punna sakta minaba pulap leiminaba asigi matam sibu primitive commune haina khangnarami matam du da mina mibu otpagi chanabi leiramde adubu mafam da sakta minareba kangbu singdu nataba atopa mioi kanglup thengnarabadi tamthoknabi hatoknabi toina tongnarami matamdubu barbarism haina khangnaki masigi matung ahen ba wakhal kya lakpana lau khoina ba langol satana ba aphabata tel yotna saba thang yotpakna singba khusukulai puthokpa hirakpadagi hariba primitive commune manungda lanai gi lam thumpai khatpa hiraki asumna khulai gi matengna ahen bachana thaknaba lanai oina tanchinduna paikhatpa hirakpagi chanabi lakhi wakhal khara hena khanba ngamba amadi pangal kan bakangbu thabak sudan nungaina leinabagi damak atokpa singbu thabak sualaga aremba potagi awaman pibagi chanabi lakhi asumna nongmagi punsida chaba khaki thabak surambadagi hendoktuna mafam da chattuna lau ubasu hairakhi asumna miyoibagi ahanba civilization lakpadagi mina mibu otpa minai loibagi chanabi slavery system lakhi maral tungsin bahyoba kharana makhoigi mapotkum sasan loibagi mawongda chaba khakta thaklaga minai sing punna loirami minai singbu mapu singna sijinaningba mawongda sinaraga pamlaktaba matamda hatokpa natraga kaithelde yonthopagi chanabi lakhi minai sing adugi ningtamba amata piramde chanabi adugi manungda ahan boina Christagi mamang chahi chamaga kuntha manga dagi chamaga kunthani thoi phawba Syriangi slave Yunus kauba minai amana lusingduna ahanba minai gi lal hauki ani suba minai gi lal Christagi mamang chahi chamaga sukna mari dagi maudra manga phawba Asian slave Salvius na lusingduna hauki masigi matung minai mapu singi mayokta Rome da miyam gi mitki kumai nungaina bathamba masa phaba Spartacus kauba minai amana lusingduna minai mapu singi mayokta Christagi mamang sahi humdra humdoidagi humdra mathoi phawwa akanba lal tauki Spartacus ki lalna duna miyoibagi puari da khwaidagi maming chatpa famous slave revolution haina khangnari miyot minai gi mayokta lal hoba yai haibasi makhoina miyoibagi khunai da ahan boina taklamki adubu makhoi gi lan singdu mai pakpudi ngamkhide minai mapu singna lal horiba makhoi pulo pang tinglaga tana thinduna mi hathina hatki Karana sidriba phawba kari supijadana pang tinglaga hatki asumna minai loibagi chanabisi Roman Empire gi matam haibadi Christagi mamang sahi kuntaretagi Christagi matung mari suba sahi cha phawba paksana sandoroki adubu Rome da minai loibagi system adubudi kuina sangna chatpadi ngamkhide asumna slavery system dagi feudal lord ki ahongba taruk suba century matam dagi tapna lakhi Missing su tapna hengalakpa amadi minai loibagi matamda lan thum paikhalauba haisingba pangal kanba mioi singna jaga gi ningthau oiduna lengakpagi chanabi feudalism lakhi Nepal suba sahi chadagi tarani thoi suba sahi cha matamda England dagi hauraga France Spain Italy Germany singba leibak singda feudalism sika hena chaukhulaki minai loibagi matamda personal liberty amata miyamda piramdabadu ningthaugi matamda khitang piba haurakhi maromdom yum sajaduna leiba yahanba chak thonglaga maranai chahanba yum kai palaga dhara nala sandokpa yahanbagi ningtamba sing ningthaugi matamda piba hauki miyamda sasan loiba lau uba yahallabasu lan thumgi mapu oibadi yaramde lamdugi ningthau amadi magi angam mathau singa leibaktugi lam khudingmak yenthoknaduna laucha pathap chadarami matamduda magi lam chauthokna bahonabada ningthau amaga yamna toina lan choknaduna lam laushinai lamdugi ningthongna leibak adugi shakti punamak loina paisili amadi mahakki sada nauda mathang ningthau oibagi chanabisu leirami
असुमना फ्यूडलिज्म की मतमदुदा इंडस्ट्री की खुसु खुलाई क्या लेप्तना पुथोकनारखी स्टीम इंजिन थोलकपा सिदगी निंगथौ खंगनदना लनाई की लनथुम अमदी सेल तुंगसिनबा हौरखी असुमना खुलाई क्या लेप्तना साबा ngamlakpadagi लनाई ओइना निंगतंबा पामनारखी निंगथौना खुदिमक्की मपु ओइबे यारोय हाइबगे अकनबे इहौ कया 16 सुबा शताब्दी मतमदगी लाखी निंगथौ अमदी मागी नकनबा मियोय क्या फादुना मियामना हातपा हौरखी असुमना इंग्लिश रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन कया मथंग मथंग थोखी फ्यूडल लॉर्ड की मतमदा कैपिटलिज्म सु पोकपा हौरखी मसीगी मतुंग 13 अमसुंग 13 सुबा सेंचुरी मतमदा यूरोप अमदी अमेरिका दा हौजिक मालेमदा चदरिबा सेंजाव पाइबना लेंगाकपा कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी असि लाखी मसीगी मतुंग ममिंग तगी ओइना निंगथौसिंगबु प्रेसिडेंट की फम पाइहल्लगा मतमदुगी सेंजाव पाइबा कैपिटलिस्ट सिंगना मनिंगदा लेपतुना मखोइना अपांबा मियोइसिंग थादोक्तुना मियांगी मिहुत खनबगी चनबी लाखी कैपिटलिज्म हाइबसिमक लनाई मियोय अमना नत्रगा खरना मसागी सेंदोंग फंगनबगीदमक अतोप मीबु थबक सोलगा पोथोक पुथोकपा नत्रगा ललोल इतिक चथबा यहलिबा इकोनॉमी सिस्टम अदुबुनी मसागी लेबर पावर योलगा हिंगनब होनरिबा सिनमी सिंगबु थबक सोलगा नुंगाइना सुदने सेंदोंग तालिबा अमदी मरल पैखतनब होनरिबा मियोय सिंग अदुबुना सेंजाव पाइबा सिंगनी मिसिंग यामजद्रबसु सेंजाव पाइबसिंगना लेंगाक्ता अकनब साफु पीबा ngambata natana समाज अमगी शक्ति पुनमक सुपाई पाइसिनदुना थंबा ngami अमरोमदा सिनमी सिंगी पुनसिना कैसुम संगदा फाजिन पुनसिनदुना थंबीरबा लमलकी सागुम मनिंग तंबा फंगदना वाना हिंगली प्राइवेटाइजेशन हाइबसिना कैपिटलिज्म गिदी थवाइनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दा मियाम हाइबदी लौमी सिनमी सिंगना थबक सुरगा मदुगी सेंदोंगना लनाई मियोय खरना असुम फंगबदगी क्राइसिस मयाम लाखी मसीदगी कुन सुबा चहीचा हौगलकपा मतमदा लौमी सिनमी सिंगी ओइबा अचौबा लांजाव यूरोप की लेबाकसिंगदा थोकी लोइनाना लौमी सिनमी सिंगी ओइबा लैंगाक सोशलिज्म लाखी पोथोक पुथोकपा अमदी लैबी योनबगी थबक खुदिमक सिनमी सिंगी लैंगाकना सुपाई पाइसिनबा अमदी लनाई मियोय सिंगी खुत्ता सिनदबा इकोनॉमिक सिस्टम अदुबुना सोशलिज्म हाइना खंगनै हारिबा इकोनॉमिक सिस्टम असिगी मनुंगदा सेंजाव पाइबसिंगा मनिंग तमना सिनमी सिंगबु थबक सोलगा मरल पैखतपा अमदी लैबाक मियामगी लन थुंबु लनाई मियोय अमना लुट तौबा याबगी निंग तंबदु सोशलिज्म की सिस्टम असिना पीदे सिस्टम असिगी मनुंगदा हिंगबदा थवाई चाकना हिंगौगदरुइबसी अतोपगी हुमांग मलबु सुमदुना मरल पैखनिंगबा मियोयसिंग अदुनी अमरोमदा मसागी मेंटल पावर नत्रगा फिजिकल पावर सिनरगा पोथोक पुथोकनबा अमदी खुनाइगी चौखनबा पुक्सेल सेंगना होनजरिबा लौमी सिंगनी सिंगददी सोशलिज्म असि यामना फबा सिस्टम ओइखी असुमना हौखिबा मियोयबगी इतिहासता पोथोक पुथोकपा ngamlakpa अमदी अहेनबा वाखल खलकपदगी मियोयबा खुनाइगी चनलोनसु पोथोकतुगी मतुंगिना होंगदुना लाखी ngasidi मालेमगी ओइना मेटेरियल टेक्नोलॉजी असि अंगकपा फंगना चौखले अदुबु साइंस की खोंजेना अंगकपा फंगना चौखत्रबा यूएसए दा ngasimak थबक सुजरगा हिंगबा मियोयसिंगदे असुकी मतिक वाना खांगली खुसु खुलाइदा चौखलबसु मखोयगी कैपिटलिस्ट कल्चर बु का हेना थाक वांगखिबना युम खुदिंगी कार अनि नत्रगा अहुम थंबगी चनबी अमदी लग्जरी हाउस लैतबा यारकते सेनब ड्रेस फावबा मतम खरा खक सेटपदा इकाइनबगी चनबी वांग लैरकपना अहन ड्रेस क्या सेकेंड हैंड थादोरकलै तसेंगना मखोयगी सिटीजन सिंग पैसा मयाम थोकलबसु का हेना एक्सपेंडिचर वांगबगी चनबी लैरी सेंजाव पाइबगी चनबी अदुबु मेंटेन तौनबा होनबदा पैसा यामना तांदबा यारकते असुमना साफु कन्ना सिलकलिबा कल्चर अदुबु मतुंग इनबा ngamnaba वाकर सिंगदी अहिंग नुंगथिन नाइदना थबक सुबदगी युमगी मियोयसिंग अमदी मचा सिंगा निंगथिन हिंगमिनबगी महाव फावपा फंगदे सेंजाव पाइबा अके अमौगी पुंसी महिंगी चनबी असिमक इंडिया यावना अतोपा लैबा कयासु हौजिक खोंजेन यांखलगली होंगनक्लिबा पुंसी महिंगदु इनबा ngamloi कीबदगी सही यांखै हेलबा फावबा युम पांदबा नुपी नुपा मसिंग लेपतने हेंगलकपना युम पालबा मतुंग एशिया की लेबा कयादगी चाइल्ड एडॉप्शन की दमक अंगांग लेपतन थीरी तसेंगनमक चौखटपा हाइबसिदी मपान थोगी सक्तमना लेप यारोय माइदा पाउडर तैसिलगा नुपीदु मसक फजरे पैसा पाइरे हाइना लौबा चुमदे लंबी थोंग खरा रंग तैदुना फजहनबा बिल्डिंग खरा मेकअप तौरगा चौखले हाइबसु यारोय फजरबा लंबीदुगी नाकंदा तारिबा लेकाइदुगी इमुंग कया चानिंगाई लेतदुना चारा हेनबा कया लैरी बन अमुक तौरकपदा चारा हेनबा मिसिंग मयाम अमसु यावरी असुमना हौजिक साफु कन्ना सेंजाव पाइबगी होंगलकलेबा कल्चर असिना अमगा लेपतना खाइबुंग ताहलकली इसिंग दा 100 डिग्री सेल्सियस जोना हीट पीबा मतमदा लिक्विड अदु मही ओइबगी मगुन मांगखिदुना वेपर की स्टेट ता ओनखी असुमना हानगी सक्तम मांगखिदुना क्वालिटी चेंज
हाइबदी केमिकल चेंज तौखिबदुनी चेंज हारिबसी सोसाइटी अमबु चौखटपा हाइरगा फिजिकल चेंज अदु नते हाइबदी पोतुगी मगुल होंगदना मपान थोंगी मसक हाइबदी क्वांटिटी होंगबना चौखटपा अमदी चेंज कौबा यादे खुदम ओइना फिजिकल चेंज हाइबदी उपानबी अमबु पिकलमबदगी चौखलकपा वांखलकपा अदुबुनी अदुगा उपानबीदु करिगुम्बा मै थादोक्तुना मैताल ओलबदी मदु केमिकल चेंज नि ngasi ngasi mak malemda material development gi production hengalakpana quantity di leptane hengalle nakal amaromdana society asigi development gi khongjel na lengdana leibadagi puthorkliba podcast society ga chanaraktabadagi crisis myam lagli material development lakpasi yamna phai adubu masi inba ngamnaba miyamda economy power di yamna sholi tasengna material development na chatningliba maikaiduga social system sina chatningliba duga manaraktabadagi ngasigi crisis myam si lakpani अनिसी पुन्ना चलबदी सोशल चेंज अमदी सोइदना लाकनी टेक्नोलॉजी न मांगलोमदा अमदी मथकलोमदा लाकना फाना ngमदना काखरगा खुनाई लोन असिना काबा यारोय हाइना फारगा यामदुना लेरी खुदम ओइना पोथोक खुदिंगमा पुथोकलिबा मसिंग यामलबो वाकर सिंगी पुनसी महिंगना लेमाइदा तादुना मखोइना पुथोकसबा मटेरियल सिंग फावबगी मपु ओइबा ngमदना वाना खांगली अदुगा चन्नरिबा पॉलिटिकल सिस्टम असिदा तोंगदुना हिंगलिबा सेंजाउ पाइबा कैपिटलिस्ट खुजो खरना अतिया पकना वांगना नुंगाइना महाउ थोकना हिंगली ओइरकलिबा फिबम सिमकना हौजिक रिफॉर्मेशन अमदी अमेंडमेंट तोइना तौरी हौजिक क्राइसिस म्याम लाक्लिबसी कैपिटलिज्म अपडेटेड ओइरकपदगिनी तसेंगनमक प्रोडक्शन की ग्रोथ का कैपिटलिज्म का लेमिनबा यारक्तदुना लैना मयाम लाकपनी लेंगदना लैबा पोट अमा लेंगदना अदुमक लेनिंगबगुम शटलिबा पोटसक अमा अदुमक चत्तुना लेनिंगी अंगंबदा ओंथरकपा नुंगदुम अमा फारगा थंबदुना सोल्यूशन नते मतम खुदिंगदा नुंग अदु मखादा ओंथनिंगबगी अपांबा लैगनी मसिमक न्यूटन की फर्स्ट लॉ ना ताखरबनी ngasi society asida mahik myam pairiba amadi landarak ibasi hojik chanariba social system asi ahal oiraktuna mahik na harawa matam oibagini prehistory dagi hauraga mioibagi puarida permanent oina lengdana leikiba khunai lon haibadi social system amata leikidri asumna mathanta hongdrabasu pothok puthokpa ngambagi matungina lanjau kaya thoktuna khunai lon su hongduna lagli contemporary society asida achauba ipom ama laklamdaida nami banungsit lakpugum malem gi leiba khuding mafam khuding irang leitaba wathok leitaba amata leitre masing yamba miyamna suna wana khangba aduga miyoi khujo kharana leptana maral asum paikhatpa amadi nungaina asum leiba haiba simak science na yarakloi calculation asigi phal aranba oina adumak tai maram aduna mathangi hena phaba society system amagi damak haujiktagi hauna thorang tawba yamnamak mathau tare ngasigi thamoi gi paudam oiriba article subi birakpa Romendrajit Moirangcha mayamna article asigi maramda haibiningba punamak comment box ta thambiramu aroibata paubilai news reader gi video bu yengbiriba khudingmakpu thagatchari